Yes, katwanya tubifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 24 n'ebyiri z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko kwa Sebarundi. Ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye mwaba mwibana gusa ku buhanga bw'ibyuma baze kumfasha gato banshyikirizeho irakoranabuhanga kugira ngo ibi bintu nze kubyinjiramo neza cyane. Ariko tubazanya amakuru muri ano masaha yo kugicamunsi menshi cyane agiye atandukanye, by'umwihariko aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu kugeza amagingo cyamaze kugaragazamo noneho umwiryane uremereye cyane. Noneho uyu mwiryane uza mu bikomerezwa. Mu kanya gato gashize narindi ahantu nuko nashatse kwavuga izina, nza kureba umuvandimwe wanjye ukunze kuma amakuru bose, nikoza ku rubuga rwa WhatsApp ndeba ibyo amaze kuma, ambwira yuko noneho iby'i Burundi byamaze kurenga uwitwa Ndakugarika ku bufatanye bwihuse nyuma yo kugera hanze amaze gukimbizwa n'uwitwa Lieutenant General Neva cyangwa se General Neva. Amakuru yamaze kujya hanze nuko uyu Ndakugarika amaze guhita agirana umufatanye bwa hafi n'uwitwa General Guillaume Bunyoni uri muri gereza, ndetse ibi ngibi bikaba byamaze gushyira uwitwa General Neva mu kaga. Ibi si byo byonyine kuko n'uwitwa Agathon Rwasa amakuru namaze kumenya nuko abangaba yahise abiyungaho. Ngira ngo ibi tugiye kubyinjiramo mumenye buryo ki uwitwa General Neva umwaka w'2027 igihugu cy'u Burundi kirinjira mu matora. Uyu mwaka w'2027 bizagorana kugira ngo ukandagiremo, ndetse sinibi igihugu cy'u Burundi gishobora kwiterwa kudeta cyangwa se inzego za politiki hakagaragaramo amarozi, n'ubundi tukabona igihugu cy'u Burundi bamwe mu banyapolitiki bagiye batandukanye bari kurorwa ku rwego rwo hejuru n'abantu bimana n'ababwiye ati Moses yonje nambariye urugamba mba narwambariye. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbe na mbere ubwo mbega mbahaye icyo bita resituruni. Ubundi kera hari ukuntu twajyaga tujya nko kugura ubunyobwa ugahita ubwira umuntu uti wambongeje, ubwo nanjye ndababongeje. Mu kanya rero amakuru nyirizina ubu ndimo ndagenda nyegeranya gake amakuru nyirizina nyayo kanze nyabahereze. Ni ukuvuga ngo twirukanse cyane, murabizi tubanza gusuhuza abantu. Buriya gusuhuza abantu ni ikintu cy'ingenzi, kuba buriya mba nanatangiye ntasuhuje abantu buriya kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Kuba mba natangiye ntasuhuje abantu buriya kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Tubanza gusuhuza abantu. Reka mbanza nisurize abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Munanira, muri Coline Mujejuru, bari muri Coline ya Kinazi, Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Murangara, bari mu makorina agiye atandukanye, Gitega, Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura hariya za Ubanza tubahaye ikaze. Bari Uganda, mu Rwanda Ntabagaciro, Coup de Chapeau, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia tubahaye ikaze. Abantu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu ntara gatatu diaspora Rwotamasimbiyo, akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu bihugu nka za ni byinshi cyane, ni byinshi ubwo binanyibagiye kuko amakuru buriya niyo aba ari y'ingenzi. Yes, tubahaye ikaze. Bari hano United Kingdom muri Ubwongereza, bari mu bice bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze. Birumvikana rero muri ano masaha yo kugicamunsi ndagarutse, tugiye kugaruka kuri operation witwa General Neva ashobora kuza gukorerwa namwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bamaze kuva muri CNDD FDD ubu bakaba bari hano by'umwihariko hanze abidedembya cyangwa se baramaze gukimbizwa n'uwitwa General Neva. Turaza kugaruka gato hano muza Uvira kanya gataro umuvandimwe ngiyo tiketwa umurundi baramurashe, baramutunguye, baramurashe za FDL ya deploying agazaturukaga mu ishyamba ry'ikibira, ati baramurashe ivumbi ratumuka. Ese mwamenye yuko uwitwa Colonel Sindayigaya Emmanuel wo mu ngabo z'abarundi ago tone gato ndaje ubwizo n'impfunyapfunyi yamaze gusiga ubuzima ku kibuga cy'imirwano. Yishwa ate bimeze bite, byagenze bite? Katuza tubikomoza. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga. Turaza kugaruka kuri televiziyo na radio by'i Burundi ahanga rwose ngo ku isaha y'isa 5:45
hari habaye igitendo Imana ikinga akaboko. Ese ni bande bari kugerageza kuba bateza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi? Red Tabara muvuga ngo iri muri Sud Kivu. Ubu muzi ahitwa Iminembwe ibyo Umurundi ari guhura nabyo, ngo uwitwa Colonel Aroni Ndayishimiye ngo yahamagaye kwa Kisegedi, ngo yahamagaye kwa Ntuza kwa General Neva, ngaramubwira ati ngo bigendanye n'ibyo nimo ndabona hano muri Minembwe, aba basore batwirwaneho, ngo nubwo twishe uwitwa Makanika, ngo ibi noneho ibyo barimo baradukorera ngo bisa nkaho barimo barihorera, kuko barimo baradushyira mu kifuka bakazingatira bagapfundikira bakadukubita ibinyafu, barimo baradufata amateko, bari kuturasa ibintu byakomeye. Ngira ngo nabyo turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Aba babunyoni bakamejeje bitwa, ariko mwa bantu b'Imana mwe, uzi amakuru twamaze kumenya. Tumaze iminsi tubabwira iby'umugabo ngo ni Sindayigaya, barabeshye, bamaze iminsi babeshye ngo uyu mugabo yishwe n'uwitwa Ndakugarika. Uyu Ndakugaruka nyuma yaho bahita itonda, ariko twumve Papa Legend gato. Umunyamerika aza mu Burundi atabiteguye, yaraje ava California, Los Angeles. Byagenze gute? Twari muri restaurant dutangura gutera inkuru, mubwira nti kubona mwebwe munywa amazi yacu mugataco muduha. Uwo ni General Neva, ibyenda sibyo nje kubabwira, nuko karakajwe nashaka kubaki. Hano hari imbunda y'u Burundi yafashwe, iyi mbunda nimba ari ubwoko ki? Yafatiwe hano za Ntuza za Minembwe, n'ubundi ifatwa na Twirwaneho. Yes, nukuvuga ngo turaza kugaruka muri byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa we nta kindi ni ugutega amatwi, tayari bitana ninjira mu makuru. My nka data. Izi ni imbonera kure miki. Abanyabitenge bataramu rwose, umwitozo bawukora bambaye igitenge, uniform ntuyibakoze y'inzego za gisirikare, uniform rwose nyamuneka bazikora abataramu biyambariye ibitenge. Nk'ubu ndimo ndabona hano amakuru arimo angeraho y'abagera ku 600 bari mu kigo cya Mbandaka. Imyitozo nimeze nabi, 6 biri gukorera imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Amakuru ndimo ndakira nuko aba 600 harimo n'akatanyamaza ba FDLR. Bisiga bijye kure, bitujye kure nyamuneka. Ariko harimo n'akatanyama za FDLR. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeza gutuma igihugu cy'u Burundi gishobora kwisanga ahantu habi. Nimba Kongo yanze FDLR, igihugu cy'u Burundi kikaba cyo gishaka gucumbikira FDLR. FDLR igizwe n'abantu basize bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza kugira ingaruka ku witwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ntago n'abaturage ubwabo nabonye batangiye guhaguruka bavuga bati ntakadufate nk'ibigoryi, ntakadufate nk'ibizongo, gutashyigikira FDLR. Ibyo ibyabaye ibiri kuba muri Kongo ntago abibona. Ubwo ibyo ngibyo abarimo bivuga ashingira nyine ku byabaye kuri Kisekedi kugeza amagingo umaze gutakaza ibice byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi nako cya Kongo plutôt. Yes, ni ukuvuga ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa, kuko ndi kubona rwose n'amakuru akomeje kugenda ngeraho agaragaza neza ko ibintu bishobora kuza guhindura isura mu bice by'hano muri Uvira. Nka data aba ni Abarundi, ariko igira udushya di cyitwa Umurundi arirukana bote akayikuramo n'inkweto bakayimutwaza.
ubundi ko ndaba ari mu bibazo bikomeye cyane na yes ni ukuvuga ngo rero mpaye nka data ariko mumaze iminsi mubona amakuru y'uko n'u Rwanda noneho ubu tuvugana rwemerewe gukora ikintu bita intwaro. Yes ni ukuvuga ngo rero uwitwa Ndikuriyo yamaze kuba atangaza yuko amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi agomba kuba kandi akaba ku bintu bwiza, ngira ngo n'amakuru ndimo ndabona nayo yatangajwe na bamwe mu bandikira mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona n'urubuga rwa General Ndikuriyo narwo ruri kubitangaza, ndabona arimo aravuga byinshi. Ndabona ari byinshi cyane, ariko mu gihugu cy'u Burundi mayiti ni nyinshi z'abasirikare. Yes ni byinshi cyane naho bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa, ariko munyemerere mbanza ninjira muri CNDD-FDD ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane mbere yo kugira ngo tugire ibindi tuvuga. Ni ukuvuga ngo yes bari kuguhamagara, fata telefoni witabe iyi drone umbwire ese bimeze bite. Yes ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Reka tugaruke gato muri CNDD-FDD tubanza turebe ese ibya CNDD-FDD ubu tuvugana bimeze bite. Ni ukuvuga ngo tumaze iminsi tuvuga kuri Sindayigaya. Uyu mugabo ngo ni Sindayigaya, amakuru dufite atari ivumbi ni uko uwitwa Ndakugarika ngo ari we wamukimbije cyangwa se wamuhitanye. Nyuma y'uko uyu mugabo ngo ni Ndakugarika cyangwa se uwo bakunze kumutazira Ndakugarika ariko bamwita Gervas Ndirakobuca. Nyuma y'uko avuye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hari ibyo yamaze gutangaza ndetse arimo arashyira hanze byemeza neza ko ashobora kuza, by'umwihariko kuba ashobora kuza gukurikirwa n'abandi bayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko uyu mugabo mu byo arimo arashinjwa birimo no kuba yarashyigikiye uwitwa General Prime Niyongabo ndetse akanatuma uwitwa General Neva atamwirukana kuko byari byarangiye n'ubundi agiye kumwirukana. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa, binagaragaza ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane nimba abanyapolitiki bakomakomeye bari kuva mu nzego za leta. Ibi bintu biraza gushyira byerekera abandi bari gupfa, noneho bamwe mu babakuramo bagakoresha bamwe mu kugira ngo babanze bikize abandi, noneho nabo bahita babirukana. Ibi nibyo byabaye ku witwa Ndakugarika, ibyo byabaye ku witwa Ndakugarika. Nyamuneka agaritse uyu mugabo Sindayigaya nawe bahise bamugarika. Gusa urumva ibintu biri bugende bite. Ni ukuvuga ngo rero nicyo gihugu ubu tuvugana, navuga yuko gishobora kuza kugaragaramo ubushotoranyi, ubugambanyi ndetse n'ibindi bintu bibi cyane, Yes twikomereze by'umwihariko tuve kuri no nkuru tugaruke gato hano kuri Agathon Rwasa Guillaume Bunyoni ndetse na Ndakugarika. Ubu tuvugana basa nkaho bamaze guhuza imbaraga, ndetse ukuguhuza imbaraga gushobora no kuza gutuma ibintu yindira isura mu gihugu cy'u Burundi, gushobora kuza gutuma uwitwa General Neva yicuza bikomeye, gushobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi, bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi gicikamo ibice, n'ubundi ari gucikamo ibice byararangiye ariko noneho bikaba burundu. Bishobora kuza gutuma byinshi bibi cyane bigwirira igihugu cy'u Burundi, kuko by'umwihariko nimba hari abanyapolitiki bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora ibintu mu nzira zitari nziza kandi byagishyira mu kaga gakomeye cyane mu gihe ibintu cyangwa kibikomeje gucikamo ibice byarangiye. Ntitunabigarukaho, ariko ibirimo biragenda biba ntabwo ari byiza cyane. Abizi ubu General Neva bari mu nyumva kwicara mu biro ati mu mukine mbanze mwumve ibyo arimo arasesengura. Hari igihe dusesengura ibintu bikagerayo ugasanga bitumye ibintu babishyira ku murongo. Yes no kuvuga ngo rero ndimo nanagenda ngana ku musozo Uvira, abarundi benshi bari gukubitirwayo izakagana n'izintare za Sarambwe. Ku munsi w'ejo twababwiye yuko bafashe ahitwa za Runingo ndetse na za Kiriba. Ubu tuvugana kilometero 25 n'umujyi wa Uvira. Umurundi araza kujya he? Uhagaze Uvira warasa Bujumbura. M23 wayihereye muri teritwari ya Masisi iraza kukorohera ireba mu mujyi wa Uvira.
ko naho igiye kuhafata ariho bacungiraga biraza kugenda bite? Ibyo rero byose ni bimwe mu bintu n'ubundi uba ugomba ugatekereza ukavuga ati umwanzi ndamurwanyije ariko ngomba kwitegura nawe aramutse anteye nabigira nte. Yes, ntabwo turi buvuge byinshi rero, ni Moses wanyu n'ibisanzwe kuri TV Duniani Kote. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha, murakoze cyane.